Demokarasi ya Kongo. Perezida Joseph Kabila wahoze ayobora Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuva 2001, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirutse kumufatira ibihano zimushinja gukorana n'inyeshyamba zo mu mutwe wa AFC 23. Bimwe mu bihano bamufatiye rero harimo no gufatira imitungo ye ndetse n'ubucuruzi bwe aho buri hirya no hino, cyane cyane aho Leta Zunze Ubumwe za Amerika ifite ijambo. Nawe rero nyuma y'umunsi umwe yasohoye itangazo rirerire ryamagana ibyo bihano yafatiwe ndetse rinamagana ibirego ashinjwa. Itangazo rigaragaza ko kuva mu mwaka wa 2001 yafata ubutegetsi, Perezida Joseph Kabila Kabange yakoze ibishoboka byose kugira ngo ahe igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ubukungu, umutekano ndetse n'amahoro, ndetse anarwanye ibyaha ibyo ari byo byose, ko atakwifatanya n'uwo ari we wese ushaka guhungabanya umutekano wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu bikabisoza iri tangazo avuga ko we n'itsinda ry'abamwunganira mu mategeko bafite uburenganzira bwo kuzajuririra iki cyemezo, bagasaba abafashe ibi bihano kubereka aho bashingiye ibimenyetso simusiga bibereka ibyo bashingiyeho, bitaba ibyo bakajya mu nkiko kugira ngo icyubahiro n'agaciro afite mu banyekongo byangijwe cyangwa byateshejwe agaciro n'ibi bihano bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika barebe ko byakurwaho. Gonza, ibi ni bya bindi mu Kinyarwanda bavuga ngo ni ugusaza imigeri, cyangwa se birashoboka ko yacarenjinga ibi bihano byafashwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika? Byasaba ko yabicarenjinga mu nkiko zo muri Amerika, sinyeka yuko hari izindi nkiko zageraho ububasha, ariko ikigamije ibihano nguko n'abanyamerika babivuga no influencer politiki ya Kongo. Biragaragara yuko Leta ya Amerika igamije cyangwa ifite inyungu mu gushigikira ubutegetsi bwa Tshisekedi, cyangwa no gukora ibishoboka byose kugira ngo barangize iyi ntambara. Ntabwo ari wo wa mbere ugizwe ibihano, hari abandi muri Kongo n'abanyarwanda murabyibuka. Sinzi we urebye ubucuruzi afite n'abana akorana nabo, ingaruka zo zirahari cyane cyane kubera ko biriya bihano bifatira imitungo yose iri ku butaka bwa Amerika, ariko bakakubuza no gukorana n'ikindi kintu cyose gifitanye isano na financial system y'abanyamerika n'ubucuruzi muri Amerika. So no kuvuga n'amabanki n'ubu yaba atakorana ataturuka muri Amerika, akenshi aratinya kubera yuko hari icyo bita secondary sanctions. Ushobora gufata amafaranga y'umuntu ukayakoresha, ariko wagira hariya bikazana ikibazo. Ariko nitiwagiwe yuko iyi ntambara yo muri Kongo hari aho ifitanye isano nuko Kabila yahaye concessions byo gucukura amabuye y'agaciro byinshi abashinwa kuruta ibyo yahaye abanyamerika. So Amerika yirimo kugira ngo ifate ubwo butunzi ariko inakuremo abashinwa, urumva. So no kuvuga yuko Kabila ashobora ko afite, ndakeka ko baba bafite amakuru bakabyitegura mbere na mbere. Nabonye hari umuntu barimo kuvuga ngo n'u Rwanda rwamenye bari biteguye ku buryo impact y'ibihano bashize ku ngabo z'u Rwanda bitazagira impact nini cyane, kubera ko baba bateguye uburyo uhisha amasosiyete cyane bimwe bakabijyana ngo Bushinwa n'igihugu cyanganje. Babonye yuko bo batanabyemera igihe ugiye kubashiraho ibihano babyanga. So ariko ikigamije no kwinfluencer iriya ntambara. Hari n'igitekerezo yuko barebaga nibo no muri Leta ya Tshisekedi niba hari abantu bifuza ko intambara ikomeza nabo bakabafatira ibihano. Sinzi ko byagenze impamvu batarabafatira, ariko no influencer behavior y'abari abayobozi. Ingaruka zo zarahari, ariko igihe nyiri bwite ibibazo by'imiyoborere muri Kongo bitarakemuka, gufata uruhande rwo kagenda wimpoza ibihano ntacyo byatanga mu gihe kirekire. Hamis, Joseph Kabila n'abamushyigikiye Gonza aravuga ati ahantu bajuririra ibi bihano ni muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kandi Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni ibihano zifata zibizi kubera ko zirashaka umutungo kamere wa Kongo ku bubi no ku bwiza. Kabila twavuga ko agiye kubaho yihisha abanyamerika, anihisha ubutegetsi bwa Kinshasa kuko nabwo bwamukatiye igihano cy'urupfu.
ntabwo ariko mbitekereza. Icya mbere, Amerika muri ibi bibazo imyitwarire yayo yose zashingira ku nyungu igomba kuyikuramo. One, Amerika mbere y'uko igera ku intambwe yo gufatira Joseph Kabila ibihano, AFC M23 umuvugizi wayo Bertrand Bisimwa yari amaze iminsi atangaje ko icyitwa AFC Alliance of Fleuve Congo cyaje, ubwo ni igice cya politike cyaje kwiyunga ku gisirikare cya M23 cyo cyahagurutse ku bw'uburenganzira bwabo n'impamvu zabo zumvikanaga. Bertrand Bisimwa yatangaje ko AFC ari agateganyo. Kuba ari agateganyo nitwirengagiza amakuru y'ibyavugwaga ko uwitwa Corneille Nangaa muri AFC yazanywe na Joseph Kabila. Bivuze iki? Bivuze ko Corneille Nangaa yari umukozi wa Joseph Kabila. Kabila bwa mbere agaruka Goma nta declaration officielle yigeze ibaho, yaje nk'umunyekongo wisanze mu gihugu no kuba yisanze ahatekanye kurusha ahandi. Ibyo ntibyigeze bivugwaho rumwe. Kabila mu gihe yamaze muri Kongo yatangije ikindi kintu gitandukanye n'icyitwa AFC kugira ngo ayobye uburari, atangiza icyo yise Sauvons la RDC. La RDC plutôt. Now, Kongo ibyo kubibona no kubona impinduka zari ziri kuba muri FM23, Kongo nyuma y'ikivuye i Washington DC yafashe hamwe mu hantu hari strategique ku butunzi bw'amabuye y'agaciro Rubaya ihegurira Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibyo nkaho bidahagije, Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku bufatanye na regime ya Kinshasa bari bamaze kohereza izindi kompanyi ngo zizarinda icyo gice ku bw'inyungu z'Abanyamerika bo bicaje Kongo mu biganiro i Washington DC. Ibyo byose Leta ya Kongo irabisesengura, ibona ko resistance n'ubutunzi bwa Kabila n'imbaraga z'amafaranga ya Kabila yari amaze kuzana muri FM23 byari buzagorane ko intego za Amerika cyangwa se inyungu za Amerika zigerwaho nk'uko imibare yabo yabiteganyaga. Aha, ikibazo rero cyangwa se challenge bari bafite ni iyihe? Ni tiyo isapplyinga, itanga energy, izana synergie, izana iyo resistance iri muri FM23 yitwa Kabila Kabange. Uwo muntu niba ari we ufite tiyo inyuzwamo ibyo ngibyo byadukoma mu nkokora, twamufatira ibihano. Kumufatira ibihano byakurikiwe n'ibyari bitangajwe na byari maze iminsi bitangajwe na Joseph Kabila kuri La Libre Belgique, agaragaza ko adashyigikiye, atanemera ibikorwa na regime ya Kinshasa kuko mu mbonize abibona nka sudanisation, kandi ibyo ngibyo atiteguye kuzabona bishyirwa mu bikorwa nk'umunyekongo. Cyari ikimenyetso cyeruye ko ashyigikiye impinduramatwara yazanywe na AFC, kubera ko nyuma y'uko AFC yiyunze kuri M23 intego zaragutse, impamvu barwanira zita zitandukana n'izo M23 yatangiye iharanira. Good enough. Ibyo Amerika gukora yabikoze yibwira ko iri kuneutraliza izo mbaraga niyo resistance na Kabila nyirizina we wazanye ubutunzi bwe na influence ye politique muri iki kibazo. Mu kwisobanura no kugaragaza ko atemeranya n'ibyo Abanyamerika bamufatiye umwanzuro rero, yagaragaje ko atabyemera, ariko nagaragaza ko ibyo byose Amerika atari ubwo ibikoze. Désormais politiki abantu batanayitondeye, ibaze ko Amerika iri gufatira umuntu ibihano babizi neza ko ku ngoma ye yarashe icyitwa CNDP taranagishyigikiye, kandi icyo gihe Amerika ntacyo yigeze ibivugaho. Uyu munsi nibwo babonye ububi bwa Kabila kwiyunga ku bahoze ari abanzi be, cyangwa nuko babona ko Kabila kwifatanya n'abahoze ari abanzi be mu bihe byatambutse biri buze kubangamira inyungu za Amerika. Vrai ou faux? Vrai. Icyo rero bagomba guhita bakora cyari iki ngiki cyo kubanza kuneutraliza Kabila, kuko yaje kuba essence mu muriro bari bakeneye kwatsa.
hanyuma se Amerika rero ibyo yabikoze kugira ngo ice intege AFC M23 na Kabila nyirizina waje kuba essence mu muriro witwa AFC M23 kugira ngo inyungu za Amerika zikomeze kugerwaho. Ukibaza uti Kabila araza kubyemera? Muri statement yagaragaje nuko yagaragaje ko atabyemera, baniteguye kujuririra icyo cyemezo. nabo nibabigumishaho se arava muri M23 ashinjwa ko barimo ajye gushaka undi mujyi undi mu mutwe w'abarwanyi yiyungaho, kubera ko byanze bikunze nawe akeneye ahantu akomeza kugira influence. oya nawe yayiva munose Arayivamo ageze aremera kugenda yigumye bati n'ubundi bihano bampaye kuberayo ntabwo yigumyemo. nose ayivuyemo si ibihano byavaho nabo byavaho ahubwo si ibihano byo birarutse yakatiwe. Nta kibazo se biri buteza M23 kuba nayo none umuntu ahanwe nka Kabila kuberayo. bose bo nta bihano bafatiwe Muri bariya bose bari muri AFC M23 bose bafite kesi z'igihano cy'urupfu. Ugere kuri bakohone nanga bose bafatiriwe sanctions nk'izi ngizi. Ubu rero bose bafatiwe sanctions twavuga ko ari bwo noneho bagiye kurwana byeruye noneho. oya ntabwo byahindura ubwa ntacyo byahita bihindura. urumva birazana inzitizi zimwe na zimwe cyane cyane mu bucuruzi bwe n'amafaranga n'ibindi byose, ariko kuri politike nabo bizahindura uko azakora, kubera yuko na Mandela yari afite ibihano, aba na perezida mara imyaka hafi ibihano byo babikuyeho manda igiye kurangira. Wigeze no kuvuga uti muri iki gihe ibihano ntacyo bivuze, wigeze kubivuga kare nyine akenshi abantu barabyitegura. cyo kirahari kubera yuko katuvuge mwawe bagufatiye ibihano ufite amafaranga muri kwite ugiye ejo wasanga bahafa sigaho yego utangugera hano kubera ko ziriya banki ziba zitinya nubwo ikatuvuge iva muri Kenya ariko ikora transactions n'amabanki y'abazungu nayo bakavuga ati aho ujya ngo tutamenye ko bizagenda tube tuyahagaritse nabo bakabagaritse kubera ko kandi Amerika ni economy ntibanaguhamagara ngo bakubwira ati ngwino ubu yajyanye uyavana. oya nabo bakubwira baba bayakeneye nabo kujya kuba bayacuruza urumva. So bigira izo impact, ariko nk'abantu nka Kabila ni umuntu ukize cyane ariko nta mitungo wasanga amazina ye cyane cyane kuko aba yarayikuye mu buyobozi, nta mutegesi ucanika imitungo mu mazina ye. So baba bafite share companies Elias rwose karekare ushobora kubonamo umutungo umwanditseho biragoye bagoye cyane. ari gihe ibihano ngubu ari n'igihe famille yawe ya hafi nayo bayibariramo, ariko babigizeho cyane cyane. Hari amakampani hari n'abavoka ku isi ariko kazi bakora muri bitaga Panama Papers, mwabonye yuko bagenda bahisha ibintu byinshi cyane. So kubera ko n'ibihano bya Amerika baba babyiteguye, nubwo Amerika bifite ubutasi bukomeye cyane ku buryo bagenda bamenya bimwe na bimwe, ariko ntabwo ari byose. So icy'ingenzi ko navuze baragerageza ku influence uko intambara izarangira. Ariko kandi intambara ntabwo izarangira ku nyungu za Amerika gusa, n'inyungu z'abayirwana zigomba kuzitabwaho. Reka dusoreze ku